a non nos dedicaba sempre unha, que logo nos dimos contar que se dedicaba a todo o mundo, pero bueno, nós sentíamos cheos de razón. Así que vamos coa peza que nós chamamos o peixe, e saberedes por qué. Imos cantar, esperemos que non chova, vale? Otra dime que te